sizlerge Allah Teala'nın ışığı jana bereke feyzi olsun. Ana aldır köp yollardı basıp, köp cemaatlar menen joluğup, sizler nasıllarga kadireti suavaca geldi tasılarım. Aldırdı sözlü nauşul suavaca veririz. Birinci söz başında tasılarım şu namaz turalı damla biraz sizlerge kısaca bayan verip, andan keyin жазуу түрүндө şu сурооңуздарды узатып берсеңиздер болот. Каалагандай сурооңуздарды берсеңиздер болот. Эч кандай чектөө жок тасылар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytad, adamların bardığına azan aytılıp Kavamat aytılgandan keyin bir adamdı sen imamga öt dep ötközüp turup özün üylörдү kıdırıp kimde kim cemaat namazga gelbey kalsa oşolordun üyüne ört koygondu kaalayt elem deydi. Biroq Peygamber aleyhisselam oşentip aytkan menen bir daga jol oşondoy kılgan jeri jok. Antkeni meçit bar turup azan aytılıp turup meçitin janında turup meçitke kelbey üyünde namaz okup algan adamların üyü örttөнгөн üydө ele degen gap söz. Al üydө baraka payız bolboyt. Taptaганын bari tapkanın bari kүйüp ketet degen söz. Başka bir hadiste Peygamberimiz aleyhisselam aytat, men adamlar deyt cemaat menen namaz okuganга çeyin alar menen küreşet elem deyt. Bu katil muştaşat elem deyt. Nege cemaatga gelbeysin dep olар менен мушташып жүрүп болуп дагы жамаат кап келген аракетинде болот элем деп айткан Пайгамбар алейхиссаламдын башка бир хадис шарифтери бар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Алейкум бил жамаа." Жамаатты кармангыла, жамаат менен бирге болгула, карышкыр дайыма бөлүнүп кеткен койду жеп кетет дейт. Ал деген сөз, жамаатка келбеген адам бұл шайтандың илешіне, шайтандың торына, аздығырығына жөн эле кирип кетет, калып кетет. Башында таква эле болот. Мешитке келбесе деле, жамаатка келбесе деле, жаа чырайлуу болуп жүргөн болот. Бирок акырын болуп отуруп бир күнү жамааттан чыгып калганын билбейт. Парз намаз эмес, сүннөт намаз эмес, башка намаздарында калтырып койгон өзү билбей калат. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам жамаатчылыкка, жамаат болуп намаз окуганга көп буйрук берген, көп аракет кылган. Ал эмес Пайгамбар алейхиссалам Макка-й Мукаррамадан Медине Мунавварага хижрат кылып келгенде биринчи иши мечит салыш болгон. Пайгамбар алейхиссалам келди. Gelip анан биринчи иши мечит сала турган жер тандап алыш болду. Ошондо айтты: "Менин төөмү тим койгула, төө кайсыл жерге чөксө, ошол жерге мечит салабыз" деди. Жыйынтыгында төө чөгүп токтогон жер эки жетим балага тиешелүү жер эле. Ошого Пайгамбар алейхиссалам жанында сахабалар тыйынын төлөп берип, ошол жер сатып алып, ошол жер азыркы Масжид-ан Наби Пайгамбар алейхиссалам мечити курулду. Hatta Peygamber'in mecidi kurulganda yetimge akça verip yetimde kursağın toyguzup andan keyin kuruldu. Her biri şuna jakşılık menен baştalış gerek. Oşol siyahtı musulmanlar kaysıl jerge barıp jaşay turgan bolsa birinci кезекте mecid kurup başladı. Antkeni mecid bulardın jaşoosунун özögü bulagı. Mecitте namaz okulat, mecitте ilim berilet, mecitте talaş tartıştın bardığı toktoyt. Mecitten adam jogotkon akıykatın, jogotkon çındığın tabat. Mecit adam kıjarat bolgondo gele turgan jer. Mecit adam üylөнгөндө gele turgan jer, balası törülgöndө gele turgan jer. Al emes ölüp kalgandan keyin dagы gelip janazasını okup kabır alıp kete turgan jer. Mına oşol mecit boluş gerek. Jamaliddin Kasimi'nin Mecitler jön jakşı bir kitebi var.
Oşol kitapta aytılınat. Meçitler deyt, azır deyt, özünün manisini jogatıp koydu. Meçit azır işi kalmaya kalgan çaldardın ele zerikkende bara turgan jeri olup kaldı. Başka işi kalmaya kaldı deydi. Elemes başka bir alımдар kitap yazat. Meçitke jaş baldar kelse bolovu jok bu degen. Hazır ben gelip takır jol börek uçuraş jaş baldardı görüp uçuraşıp atkan ayaba sүйündüm. Antkeni bir jerge barsam jaş baldar meçitke kirgizilбесин dep жазып койгон жерлери бар. Жай намазга сийип койсо кантип тазалайбыз киргизбесин деп. Жаш балдарды киргизбегендер бар да. Жок, андай болбош керек. Жаш балдар мачиттен тыйылбаш керек. Сийсе майли жуйбуз, дагы сиз дагы жуйбуз, бирок мачиттен алар чыкпаш керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам мечитте намаз окуп атканда узун кылып намаз окугум келет эле дейт. Бирок энелери көтөрүп келип жаткызып коюп намаз окуп атканда, апасы намаз окуп атканын күтүп ыйлап аткан балдардын, ошол эмчек сурап аткан балдардын ыйлаганынан жүрөгүм эзилип тезирээк бүтүрөт элем дейт. Демек, ошондой кой дегенге көнбөгөн жаш балдар дагы энесин ээрчип, энеси көтөрүп келип намазга келет эле. Ал ошол убакыт азыр аялдар мачитке келбесин дейбиз. Анткени Айша экөөбүз айтат, Пайгамбар алейхиссалам азыр болгондо аялдарды мечитке барба деп айтат эле деген. Анткени аялдардын кийимдери өзгөрдү, атырлар өзгөрдү. Анан ошол убакыттагы эркектер дагы өзгөрдү. Пайгамбар алейхиссалам убагында кайсы бир сахаба үйлөнсө, пайгамбарыбыз келгенде ошол жаңы келген келин кызмат кыла берет, анткени көз сактайт деген бар эле. Бирок азыр тешиктен карай турган болуп алышты барды. Ошон үчүн азыр келгенде эркектер такыр бөлөк болсун, аялдар бөлөк болсун. Аялдар мачитке илажы болсо келбесин, үйүнөн отуруп маселени уга берсин, күйөөсүнөн суратып алсын деген маселе ошол себептен айтылып калды. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын мечити өзүнчө мадраса эле. Илимдин баары мачитте болот эле. Пайгамбар алейхиссаламдын мечити урматтуу бир туугандар, бул махкама эле. Эки адам талашып кетсе, талашкандардын жаңжалын ошол мачиттен чечип бүтүрүп берет эле. Ал эмес мачит Пайгамбар алейхиссаламдын убагында үйгө жок жатып калган, көчөдө калып калгандардын да жата турган жери болуп берет эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям убагында 3 адам Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ибадаттары кандай экендигин көрөлүк, эшителик, билелик. Ошол кишидей болуп биз дагы жашайлык деп келишти. Экөөнү бирин өчүрүш керек бекенчи, кандай экен? Чаңырба тагы дейм. Gelişte gelgende Peygamber aleyhisselam jok eken. Anan ayallarından suraştı. Bu aytıp berinçe Peygamber aleyhisselam kanday namaz okuydu, kanday orozo tutat. Bu bala çakasına kanday mamule kılat degende aytıp berişti. Peygamber şunday bir gün orozo karmayıp, bir gün munday kılat. Azan aytılganda uyga jardan berip atıp, azan aytılganda kudu bizi tanıvaga iştin barın koyup meşitke ketet, palan tükün dep aytıp berişti. Tigil üçö kara olturup aytты, bu Allah'ın elçisi. Ötken günöөлөр keçirilgen. Kıyın günөө kılmayt, biro günөө kısalar da keçirilgen, mayda günöөлөрü. Bul Peygamber aleyhisselam bolsa, anda biz dinibizdi mundan da bekem karmaş gerek. Dep biri kasam içip aytты, boldu, men mundan keyin hiç uktavayım dedi. Her tünü ne unca жаңырат? Bu karıların mikrofonu eken, bu moldanın mikrofonu emas. O karı жаңырtıp rahat alatan. Bizdik onda bu. жаңыртып коесуң аны. Ошон жаңыртып. Ана микрофонда болот. Biri aytdı, başka gap. İşte ata özü? İşte. Biri aytdı, anday olsa men uktavayım dedi. Ben şu tün girgenden başlap taң atkanга çeyин namaz okup çıgan ben.
Пайgambar ушундай кылат. Мен вообще уктабайм, болду. Мага жан башым жерге харам, мен уктабайм деди. Мен намаз окуп чыгам. Анчамы жекшин уктабай салып алам, только намаз окуйм деди. Бирөө айтты, деди, ушундай болгон болсо мен деди, вообще оозум ачпайм деди. Ар күнү ороза кармайм деди. Бирөө айтты, деди, мен үйлөнбөйм деди. Мен катын албайм деди, бала чака багып ара болбойм. Мен бойдо отум, ибадат, пикир, зикир ушу менен өтөм деди. Türkiye'de, İstanbul'da bir şeyh var, Cübbeli Ahmet, Çapancan Ahmet degen. Oşol aytat, bu sen kanday adamsın? C sende zikir yok. C sende fikir yok. C sende darat yok, C sende namaz yok. Ha bunda işte bizi sarayda bağlıp durgan bu kadarıyla kılat deydi. Anlısın arınday, men tolka zikir fikir menen jürem dedi. Dep üçöö kasam içip anan jönöp çıkıp ketip atsa, Peygamberin ayalları taң kaldı. Ya Allah, uşunça Peygamberin ayalı olup hizmet kılavuz, anukkan emeslik. Bu kanday oldu? Dep taң kalıp olturursa Peygamber aleyhisselam gelip kaldı sırttan, aytıştan darö sүйünçülöştü. Ha üçöö keldi, uşintiп aytты. Biri takır katın albayım dedi, biri vapşe oğuzum açpayım dedi, biri uktabayım только namaz okuyum dep aytты. Degende Peygamber aleyhisselam çarçap geldi. Mayli kete verirsin. Esalып alayın, uktap alayın, bir duşka düşüp alayın, başka kılayın degen dagı jeri yok. Çakır kıla beraka dedi. Antkeni uşul jerde bir problema çıkıp attı. Eğer uşul jerde darı olar toktotup kalbasa, masele tetiri jagına ketip attı. Bular dindi Allah Teala kalaganday, Peygamber aleyhisselam kalaganday emes, özleri alekeyfakum. Özleri kalaganday dindi düşünüp oşo amal kılganı ketip atıştı. Kaytargıla dedi. Antkeni uşul pikir tarap ketmesin dedi. Çıkırıp gelip aytты, sensin be, takır katını albayım degen. Men senin peygambarыңмын, men senden takvarakмын. Sana din üretkeni gelgen menmin. Men üylönöm dagı, anan üylönüp bir jol katını moyunuma oturguzup albastan ibadatımı da kılam. Her ne söz ordunda olur. Bala çakan da kıvagam, bala çakan da karayım. Namazımı da kılam, acılığım kılam, orozam kılam, davatım kılam, bardık söz ordunda olur dedi. Sensin mi tünü ben uktabayım degen. Men uktayım dedi. Can başının akısı var, közünün akısı var, başının akısı var, namaz da okuyayım dedi. Sensin mi? Oğuzum açpayım degen, anda emes dedi. Men orozuğa karmayım, oğuzumu dağı javam dedi. Anda kılbağım dedi. Buna oşol birinci radikalistler ele. Ayttıqaz radikaldar anan birneke oşular uşular bolçu. Sahabalardan çıkkan. Birok Peygamber aleyhisselam andары oңdop koydu. Demek biz dağı urmatlı bir tuğandar musulmançılık karmap, din karmanıp atkanda her kim özü kalaganday dindi karmana bergen bolboydu. Ad-din ma qala Allah ve qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Din degenimiz bu Allah Teala aytkan söz din bolot. Jana Peygamberimiz aleyhisselam aytkan söz bul din bolot. Bi fahmi salafis salih. Oşonu bizden ulu alımlarımız, bizim yolbaşçılarımız mına uşunday dep görsötüp düşündürüp aytıp ketken bolsa. Kur'an'dan alıp, hadisten alıp, bırak özün kalaganda düşünsen, al din emes. Al şeytanın yolu. Gazı tileke karşı kebir adamlar kıçına oruç okup olan internetten şık karayıp da özü tanıp alan internet dambulda degende meseleni öğrenip alıp adamlar bana mesele jayat. Bir öyle çaşlar döstürüp koyup ulu insanların kitapları to'g'ri emas, kim ko'targanini bile ko'tarib olib turib, o'zi qalaganda tushunib din onday, din bunday deb odamlarga din jayib yurgani var. Je mashvaraga başı yeydi, je itoat qilmaydi, je amirga başı ishni bilmaydi, je kattan je kichini je olimni boshqani bilmaydi. O'sha din be, jo'al din emas. Adamlar Allah ittibaul hava, özlerinin havasını erçigen adamlar. Din amal to'g'ri bo'lish uchun ixlos kerak. Jana Peygamber alıp kelgen şariatga aleyhisselam to'g'ri boluş kerak. Oşonda gana bizdin dinimiz urmatlı bir tuğandar Allah Taala razı bolo turganday din bolar. Din urmatlı bir tuğandar adam zatты baktılık kılığı için gelgen nerse. Bu adamlar din dese adamdı kıynao için gelgen nerse katları görüşöt. Namaz oku desen, koyçu pensiyaga çıkkanda okuyum. Mınday kıl, koyçu mınday kılayın. Emne üçün dindi karmanan dep adamlar oylanıp görüşpeydi.
Allah Taala insanды жаратып, ошол инсан канткенде бактылуу болот деп, ошол динди берди дагы, ошол динге бактылуулукту байлап койду. Эгерде сен 100% бактылуу болгон кезде дин 100% карма, эгерде 50% бактылуу болгон кезде 50% карман, такыр бактылуу болгон кебес анда динди карманбай эле кой, сен ана таптаяр бактысызсың. Адамдар ойлойт, мен акыл эсим көп, менин пулум бар, мен башка, мен красавчик, мен күчтүү, мен күнүгө машыгам, менин пулум бар, мен андай мындай, мен бактылуумун деп жок. Бүтүндөй дүйнөнүн бардыгына акыл үйрөткөн бирөө болгон, Дейл Карнеги деген. Кантип досторду өзүңө топтойсуң, кантип адамдарга таасирдүү болосуң, кантип жашайсың. Айтып жашаганды үйрөтөт. Тагыраак айтканда кантип бактылуу болосуң дегенди үйрөтөт дагы. Өзү бечара бактысыз болуп, асыны өлгөн адам. Адам бирөөгө бакыт бериш үчүн өзүндө биринчи бакыт болуш керек. Арабтар айтат, факиду шей ла юти. Өзү жок жоготкон адам аны кантип бирөөгө берет дейт. Бирөөгө 10 сом бериш үчүн жоктон чөнтөгүндө 10 сом болуш керек го. Аны өзүңдө кокотуң чөнтөгүн кол салсаң нарага көрүнүп турса, сен кантип бирөөгө 1 тиын бересиң? Ошон үчүн дин жок адамдар, дин карманбаган адамдар сени бактылуу кылам десе, ага умуман ишенбеш керек. Ал сени алдап атат. Динде бактылуулук бар, андан башка жерде бактылуулук жок. Ага келиштик бардыгыбыз. Бирок дин дегенде эмне? Динди каяктан алабыз дейбиз. Абдуллах ибн Мубарак Марвази өзүбүздүн тууганыбыз бар, ошол айтат. Дин аманат, кимден алып жатканыңарды карагыла дейт. Тишиң ооруса доктор издеп барасың. Балаң 11 бүтүп атканда аябай издейсиң, кайсы окуу окутайын деп. Кызыңа жуучу келсе тандайсың, кимге эрге берейин деп. Өзүң катын алайын дегенде өлгөдөй тандайсың издеп. Болуптур эми өмүрлүк жубайы кыйын экен. Бир шлепка алайын деп барсаң да таза карайсың. Кээде маскалаш алайын деп барасың. 3 саат убактын бир маскалаш кетип, маскалаш кышы менен чыгат же чыкпайт. Ошо аракет кыласың. Бирок адам дин алып атканда жок, как попало, кимден туш келсе, ошондон динди ала берет. Андай болбойт. Дини бар адамдан алынат. Биринчи, ал өзү акыйдасы туура болуш керек. Илими туура болуш керек, багыты туура болуш керек, жана алган илимин амал кылган болуш керек. Эгер сен илимдүү болсоң, илимдүүнү билип аласың оңой эле. Мунун илими туура, башка деп. Илимдүү болбосоң, ому болсоң, карапайым адам болсоң, кантип билесиң? Ошол аалымдардын көпчүлүгү аалым таква, ошондон илим алсаң болот деп күбөлүк бериш салышың керек. Саңа жагып калган болсо эле аалым болуп калбайт. Саңа сакалы жагып калды, бир чоскасы жагып калды, же койгон атери жагып калды, же сенин кошунаң, же сүйлөгөн сөзү жагат мисалы үчүн. Жок, маселе анда эмес. Маселе сүйлөп аткан сөздүн өзүндө эмес, балким анын маанисинде. Анын канчалык туура экенде. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, дин алып атканда өтө этият болушубуз керек. Азыр ушунчалык шубухат менен шахават адамда доро болгон убакыт. Шахават ушундай, каякка барсаң арам акча толтура турат. Зина кыла турган болсоң эшик ачык турат. Сүткөрлүк алам десең бардыгы, айтор карам иш шахватка кире тургандын бардыгы толтура бизде. Доро болгон. Şubuhat andan beter. Şubha diningde, fikiringde, akidangda buzuk fikirler. Din tuğra eken, kata eken. Uşul mezhep karmangan tuğra eken, kata eken. Bu davet yolu tuğra eken, kata eken. Uşunda sakal koygan tuğra eken, kata eken. Uşu tuğra eken, kata eken. Tuğra olsa kança tuğra eken degen sana şubhalar gele veret. Şahavat menen şubuhat getiriş üçün ümmatlı bir tuğandar dindi menba'al asli tuğra bulağından alış gerek. Andan başka cet alganga bolboyt. Kotormoçsuz kim eken, belgisiz kitap, kotorgan kitapta okuganga bolboyt. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kitabı. Oşonu bir adam beytanış biri kotursa okubayız biz. Kur'an'ın koturması bolsa dağı. Ana Kur'an-ı Kerim'den Ahmadiler koturgan koturması var. Kadiyaniler okubayız. Okuganga tıyı salabız. Bu Kur'an o dese, Kur'an bolsa da okubayız. Kur'an'ın özünü oku, bir koturmasını okubayız. Kebir adamlar ulu ustazların, çoğun şeyhlerinin kitapların oşonun kitabı kanday mınday dep aytышат. Yok, al kotormoçusu tuğra emes bolsa, anı okuganga tuğra gelbey kalat.